kedua web akar dong. Ini lo first video lo, my first vlog. Si kedua web pantan ini channel long subscribe ha, dan share comment abad juga web pantan ha. Jadi terus web long ini lo, si ini mobil servicing ni kan, si 4 time servicing lo non totally full servicing lah si pet naik tu. Tangkap kantong kami ni lagi. Mau andang paklang kon ko ngembang non angka motor long itu lo si nang tu kami nak di angka motor long si betul yang si nang tu veggie ni hang prote omring tha finance ta long lo si mon paklang kon ko mobil servicing sama ke showroom lo lah ke Bajaj angka motor no kimia sira lah video ko dito tempura servicing ke lang lo lata ka lang lo itu sudah ka lang lo bahara man lo ko lahay so dinako na sinang bomo na pwede mapuro to walo napo bangke bokyan sukhanjan Gulaghat Road lo National Highway 39 arai situ lo showroom ke adung heken Raslet Hotel adung lo itu kontak lo adung mungkin bang ini yar filter ke plug lo non RVS site nasi do blok tang lo deh blok tang lo mulai lo là cái rồi air filter lo dia teman tutup kia này luar kan pajab dapat air filter ke pajab blok lo deh non pajab blok lo pesaphat blok lo kita orang aduk lo ya ekdom rong tuar sih hem dokok pinama kan yang je memela tahun ada podon de mak bola rong situ kok deh nangkok kok sapaet pan ada le memuan sila kay ko mobil servicing kan na mobil servicing lang mobil down lo de lagi gamla lo down lock lo lagi gear oil arum dukok si pecacing nak lo ya nanti waktu bom lo sak lo pari servicing unit ikat garita lu thong sa le rong to wat ni nama on lang pacam pon lapo itu ki kayo itu mobil filter na 350 gear oil 159 ada oke engine oil 1 liter lagi thải tao bang lo 350 finally non gari cham tangan lo non mobil da servicing tangan lo la sinon ke hemna mobil lo tu lo si total mobil servicing paisa dam 1300 andam no pet nang kok lo